Luka ta evelia. Yesu jiji. Le isiawo me la, Kaisaro Augusto, ame si nye fia le Roma dukɔa nu la, de se be woaxlẽ ame siwo katã le fiaɖuƒe la me. Esiae nye amexexlẽ gbãtɔ si va eme esi Kirinio nye mɔmefia le Syria le ɣe ma ɣi. Wodi tso ame sia ame si be wòayi eya ŋutɔ ƒe dedu me be wòaŋlɔ ŋkɔ le afi ma. Esi wònye be Yosef tso fiaƒome me ta la, ele nɛ be wòayi Bethlehem le Judea, afi si nye fia David ƒe dedu me. Le esia ta wòdze mɔ tso Nazaret si le Galilea la me. Ekplɔ Maria, ame si ŋgbe wodo nɛ ɖe asi hena ŋkɔŋɔŋlɔ, ke fu nɔ eƒo le ɣe ma ɣi me. Esi woɖo Bethlehem la, Maria ƒe ŋkeke de be wòadzi vi. Ale wòdzi ŋutsuvi si nye via gbãtɔ. Exatsa ɖevi la ɖe abadzivɔ me, eye wòkɔe mlɔ lãwo ƒe nuɖunu me, elabena womekpɔ dzeƒe le amedzrodzeƒe si le kɔƒea me la o. Alẽkplɔlawo kple mawudɔlawo. Gbe ma gbe la, alẽkplɔla aɖewo nɔ gbedzi le kɔƒea gbɔ nɔ woƒe alẽwo ŋu dzɔm le zã me. Kasia mawudɔla aɖe va do ɖe wo dome kpoyi, eye teƒe si wotsi tsitre ɖo la klẽ kple Aƒetɔ la ƒe ŋutikɔkɔe, eye wovɔ̃ ŋutɔ, gake mawudɔla la de dzi ƒo na wo gblɔ be, migavɔ̃ o, dzidzɔnya gãtɔ kekeake si miese kpɔ o lae meva be magblɔ na mi kple ame bubuwo siaa. Le nyateƒe me la, wodzi ɖela si nye Kristo, Aƒetɔ la na mi egbea, le David ƒe du la me. Ale esia anye dzesi na mi be miakpɔ ɖevi aɖe si woxatsa abadzivɔ ɖe eŋu, eye wotsɔe mlɔ lãwo ƒe nuɖunu me. Kasia dziƒoʋakɔ gã aɖewo va kpe ɖe mawudɔla ɖeka ma ŋu, eye wonɔ Mawu kafum le gbɔgblɔm be, woakafu Mawu si le dziƒo ʋĩi, eye ŋutifafa ava anyigba dzi. Anɔ anyi kple ame siwo katã wɔa eƒe lɔlɔ̃nu. Esi mawudɔlawo dzo le wo gbɔ yi dziƒo la, alẽkplɔlawo gblɔ na wo nɔewo be, mina míayi Bethlehem aɖakpɔ nukunu gã si dzɔ, si Aƒetɔ la na míenya la ɖa. Alẽkplɔlawo ɖe abla yi kɔƒea me, eye woyi afi si Yosef kple Maria nɔ. Wokpɔ vidzĩ la hã, wokɔe mlɔ lãwo ƒe nuɖunu me vavã. Esi alẽkplɔlawo kpɔe la, wogblɔ nu siwo katã dzɔ la kple nya siwo katã mawudɔlawo gblɔ na wo le ɖevi la ŋu na ame sia ame. Woƒe nya la wɔ nuku na ame siwo katã see la ŋutɔ. Ke Maria ya ɣla nya siawo katã ɖe eƒe dzime, eye wòbua wo ŋu zi geɖe. Ale alẽkplɔlawo gatrɔ yi woƒe alẽawo gbɔ le gbea dzi, eye wokafu Mawu be mawudɔlawo va kpɔ yewo ɖa, eye gawu la, wokpɔ vidzĩ la abe ale si wògblɔ na wo la ene. Wokɔ Yesu ɖevi la yi gbedoxɔ me. Esi vidzĩ la xɔ ŋkeke 8 la, wowɔ aʋatsotsokɔnu nɛ, eye wona ŋkɔe be Yesu. Esia nye ŋkɔ si mawudɔla la gblɔ ɖi be woatsɔ nɛ hafi wofɔ eƒe fu gɔ̃ hã. Ke esi wowu ŋutikɔklɔ ŋkekeawo nu le Mose ƒe seawo nu la, Yosef kple Maria kɔ vidzĩ la yi gbedoxɔ me le Yerusalem be woakɔe aɖo Mawu ƒe ŋkume, elabena woŋlɔe ɖe Aƒetɔ la ƒe seawo me be, nenye be ame aɖe ƒe vi gbãtɔ nye ŋutsuvi la, ele be woatsɔe ade asi na Aƒetɔ la. Yesu dzilawo na nunana si wòle be woana, abe ale si Mawu ƒe se la gblɔ ene be, ele be woana akpakpa 2 alo ahɔnɛ sue 2. Ke ŋutsu aɖe le Yerusalem ŋkɔe nye Simeon la hã nɔ gbedoxɔ la me gbe ma gbe. Ame sia nye ame ɖɔʋu aɖe si vɔ̃a Mawu ŋutɔ. Enɔ Israel ƒe akɔfafa la lalam, eye Gbɔgbɔ Kɔkɔe la le eyama dzi. Gbɔgbɔ Kɔkɔe la ɖe fiae be maku akpɔ o va se ɖe esime wòkpɔ Aƒetɔ la ƒe Kristo. Gbɔgbɔ la zi edzi be
wòayi gbedoxɔ la me gbe ma gbe. Esi Maria kple Yosef wova be yewoatsɔ Yesu, ɖevi la ɖo Mawu ŋkume le se la ƒe kɔa nu la, Simeon nɔ afi ma xoxo, eye wòxɔ ɖevi la ɖe eƒe abɔwo me henɔ Mawu kafum gblɔ be, Aƒetɔ Ŋusẽkatãtɔ, azɔ ate ŋu ado mɔ wò dɔla le ŋutifafa me, elabena mekpɔe abe ale si nèdo ŋugbee nam la ene, elabena nye ŋkuwo kpɔ wò ɖeɖe si nèdzra ɖo le dukɔwo katã ƒe ŋkume. Eyae nye kekeli kple nyaɖeɖefia na ame siwo menye Yudatɔwo o, eye wòanye ŋutikɔkɔe na Israel wo dukɔ hã. Maria kple Yosef ƒe nu ku, eye woƒe mo wɔ yaa le nya siwo katã gblɔm Simeon nɔ le Yesu ŋu ta. Simeon yra wo, eye wògblɔ na dada Maria be, woɖo ɖevi sia anyi na ame geɖewo ƒe anyidzedze kple dodoɖedzi le Israel, eye abe dzesi si ŋu woagblɔ nya ɖo ene, ale be ame geɖewo aɖe woƒe susuwo ɖe go afia, ke wò la, yi aƒo ɖe wò luʋɔ le eta. Nyɔnu nyagblɔɖila aɖe si woyɔna be Ana hã nɔ gbedoxɔ la me gbe ma gbe. Enye Fanuel si tso Yuda ƒome si woyɔna be Aseme la ƒe vi. Exɔ ƒe geɖe ŋutɔ, eye wònɔ anyi kple srɔ̃a ƒe 7 tso eƒe ɖetugbime, eye wònye ahosi si xɔ ƒe 84 sɔŋ. Nyɔnu sia medzona le gbedoxɔ la me gbeɖe o. Enɔ afi sia zã kple keli nɔa Mawu subɔm, henɔ agbedodoɖa kple nutsitsidɔ dzi atraɖii. Nyɔnu sia zɔ va do ɖe Maria kple Yosef gbɔ esime Simeon nɔ nu ƒom na wo, eye wòde asi akpedada me na Mawu. Azɔ eyi ɖaɖe gbeƒã Kristo la na ame siwo katã nɔ mɔ kpɔm na Yerusalem ƒe ɖeɖe la. Yesu dzilawo kɔ Yesu yi Nazaret. Esi Yosef kple Maria wu nu siwo katã wòle be woawɔ le Yerusalem, abe ale si Mawu ƒe se la bia tso wo si ene nu la, wotrɔ va aƒe le Nazaret si le Galilea. Ɖevi la tsi le afi sia le nunya, ŋusẽ kple sidzedze me. Ame sia me nya be eƒe nunya kɔ sãa, eye Mawu kɔ eƒe yayra ɖe dzi fũu. Yesu, ɖevi la le gbedoxɔ me. Yesu dzilawo yia Yerusalem ƒe sia ƒe hena ŋutitoto ŋkekenyui la ɖuɖu. Esi Yesu xɔ ƒe 12 la, woyi ŋkeke la ɖuƒe le kɔnyinyi la nu. Esi azã la wu enu la, edzilawo dze mɔ trɔ yi Nazaret, gake Yesu ɖevi la tsi Yerusalem. Edzilawo zɔ mɔ ŋkeke ɖeka, gake womedii o, elabena wobu be eya kple woƒe ƒometɔwo kple xɔlɔ̃ bubuwo do megbe. Ke esi fiẽ ɖo, eye womekpɔe o la, wode asi edidi me le woƒe ƒometɔwo kple ame nyanyɛwo dome. Wodii ʋuu, gake womekpɔe o. Ale wotrɔ yi Yerusalem be yewoadii le afi ma. Wodii le afi ma ŋkeke 3 hafi va ke ɖe eŋu le gbedoxɔ la me. Le sefiala gãwo dome wònɔ biabia sesẽwo me dzrom kpli wo. Amewo katã ƒe nuku le eƒe nunya kple nugɔmesese ta. Edzilawo menya nu si woagblɔ esi wokpɔe o. Mlɔeba la, dada gblɔ nɛ be, vinye, nu ka ta nèwɔ nu sia ƒomevi ɖe mía ŋu ɖo? Mí kple fofowò míetsi dzodzodzoe nɔ diwòm le afi sia afi. Yesu ɖevi la ɖo ŋu be, nu ka ta wòle be miadim ɖo? Mienya be ele be manɔ gbedoxɔ la me, afi si fofonye ƒe aƒe me oa? Edzilawo mese nya si wògblɔ na wo la gɔme o. Ale Yesu trɔ yi Nazaret kpli wo, eye wòna bubu edzilawo nyuie ŋutɔ. Ke dada tsɔ nya siawo katã ɣla ɖe eƒe dzime. Yesu tsi ɖe edzi le nunya kple tsitsi kple amenuveve le Mawu kple amewo gbɔ me. Luka